busy tongma bai hai kono kai to nei jarei tebo mirok ni suri ma bai hai ang jora snamui man phika hai bai belai kana khaksanga belai kan tongthogo tini ang nironi biskango hai kai to ni kok no tobui fainane musungo tini sanani musuk mani ke baptis mani kok no tuyi temani malai kabang ma borok baptis mano tuyi busi sokya eba confusing go hani bagai baptis mano tuyi ang tini kisisa nironi biskango sawana pileskang hari surinai Ketang keplai mai nang kai do no khak sang bai hambai do apa nini hamjak ma bai nini kharyok ma bai sang hai nini biskang go pai mangka hai bai kai no hambai sengsar belai kana burung kesep ni jorawo nang hai sang no nini kok thai no wan sang ni joraro pikana no hambai tebo sini hola rak ma bebak nin thani ya paro nang si ya sadli tebo sang no kupur ketat senamdi ini sama ngotre padi mewak nin tani ya pare subra jisu ning baisa pakai kan tani suri sana ge padi seng hai kai tani kok nantui one sub lai piana Mark chapter 1 verse 8 of thane bila Mark chapter 1 verse 8 ni Bible kan tani pilih nai ma bayo Mark chapter 1 verse 8 okay mankana ang poriwana ang norokno tui baise baptisma rugo bole norokno phala kathar baise baptisma runai taro sawo John seba sa abo sung kaham kin sai mano John Baptist runai bohai ni sawo angle norokno tui baise baptisma rugo bole norokno phala kathar baise baptisma runai bole mane no Jisu Kristo no samani baptisma tamabe pilas kang jeng wan sok ne tangka ke baptisma ni boroni phaikra meaning ka bu kono sung siwane nangkana baptisma abo phaimani ka Greek ni kok ni arni phaimani se kebono no baptizo mane boni meaning ka just the yochukok mane ba immersion tuyo lokha tui loroi ba tuyo somo khayu bising dawi di samani kono no baptisma boni meaning ka jeng Jisuai baksa trika okay jeng Jisuai baksa phojaka tei Jisuai baksa jeng kasai phaika tei jepro jeng lo mane ang trika Jisuai baksa jeng phojagi tongka tei je basai phaimani abo ketal abo anglia jeng saimano Jisu trika Calvary crosso saltha horta hagor bising tongka boni pore bo basaka hagorni basaka tangi basaka ge jeng omono bujogo baptisma namani jepro jeng Jisuno poito khlayo jeng mane ang thika hagor bising tongka boni pore basaka mane anglia abo ketal borok engka hani bagai hani bagai jeng 2 Corinthians chapter 5 abo jeng lugo jeng ketal engka jepro jeng Jisuno poito khlayo Jisuno mangka abo jeng ketal engka we are new creation jeng ketal borok engka ge boni simbol engka tama jeng sungsok tongmani tabo jeng papi tongmani azai kena jeng papi piaba tabo kaham engka jeng ketal borok engka jeng uhamya bolia tabo ketal engka abo
bujok manise bonno jeng nugu bible phadi jeng first Peter thane first Peter chapter 3 verse 2 21 first Peter chapter 3 verse 21 ang porewana nerok naibana nerok bible tongkake abo engka tabuk norok no muthangnai baptis mane kokno sekang baria phunuk manise omo besak ni simbuk sumaniya tamoke kha sutrang ke kaitoni thani kok rumane se abo norok no Jisu Kristo muthangai tisa jakma bising tuise muthango ortomasa omo besak ni simbuk sumaniya tamoke kha sutrang ke kaitoni thani kok rumane se English ke sawo जों kaitoni buskango जों माने jini conscience kaitoni buskango kaham ungman bosi oro ke sawo kha sutrangke ambu thik no meaning tongo omo busak ni simbu baksa ke माने जों tuilo mani ingka जों busak ni simuk no sumaniya pia ke tamke kha sutrangke kaitoni thani kok rumanise mane kaitoni thani जों tabo kha romani mane dwana smai tangmani pangka ba pledge khaimani pangka kosom samani haipanangka police rok je pro peret payo ba training payo kosom samani ang udes ni bagi tongsinai omohai tabuk जों mutangjak mani yagulo baptisma mani ka je sepanang siteng ang kristoni bagai ani jiponno kristoni bagi yapaka omani abani meaning se oro jeng naika ke sebab utui ni baptisma ba water baptism obo sebab nama ni qualification sebab obono utui wolo mana ni ba water baptism nawani qualified ba sebani odikartong obono जों सिरानि नांगौ सोबा नामा दैयो सोबा लमा बा दैनि बाप्तिस्मा सोबा नामा जे फला कथारबाय बाप्तिस्मा ओंजा बसे दैनि बाप्तिस्मा नामानो हानि बागैनो जन चोपिलस्कन परेखा मार्क चैप्टर 1 verse 8 जन द बाप्टाइज सामानि आंले दै बायसे बाप्तिस्मा रुव पियाबा बोले फला कथार बायसे बाप्तिस्मा रनाय ओंखाय ताबक सिनि जरावो जे बरो जिसु बाय बाप्तिस्मा नाजा मानोना फला कथार बाय बाप्तिस्मा ओंजा बसे दैनि बाप्तिस नामावानि अधिकार फला कथार बाय बाप्तिस्मा ओंयाबै दै बाय बाप्तिस नामानि अब मंसाव जुगिया अब एरें omai kabang mang tabuk ngi tongo hani bagino tini ang u topic no tubu winner ni thani paikya jate sing srai ke busi manani pola katha bai baptisma angza kia baro bo दैनि बाप्तिस्मा नावे बने मंगसाना अमकरि तमान मले दैनि बाप्तिस्मा नामाने का नों ट्रेनिंग पाइबै कसम सामाने हाइसे अमो बहायनो जों फला कथार बाय बाप्तिस्मा माने माने ताबो आं आसाय कथालखा आं मोथांजाखा आनि सुमसमना करजाखा आं ख्रिस्टानखा ताबो फला कथार बाय आं बाप्तिस्मा अंजा जतबा आं कसम साखा आं जिसुनि बागैनो थांगि तंसिनाय जिसुनि बागैनो जे खायबो खायसिनाय थैबो थैसिनाय थांबो थांसिनाय अमसे वाटर बाप्तिजम के वाटर बाप्तिजम नामानि अधिकार सबानि दं ओनलि जे दै बाय फला कथार बाय बाप्तिस्मा नङाय जे गबै के मोथांजा फला कथार बाय बाप्तिस्मा अंजाक माने जे गबै के मोथांजा जे खायतने बसा गबै अंजा just Kristen gizo thangma baya ang kebui ke ani sumsok nakarjaka ang motangjaka ang kaitoni besangka ba podrepot omhai meaning tongo jodi omhai ang asai katal engka ne sure engka ke ne baptisma nama omong baptisma ne odika baptisma nama ne aboni meaningful nai nia ke nsa
Omo kri. Pada seng agini puila sekangni agini ali chas roko bahai ke baptisma borok baptisma namanya sekang nama beung abang seng ruksai nelibana. Dia pada tang lainnya Acts chapter 2 verse 40. Samang chapter 2 verse 40. Songhorong Samang chapter 2 verse 40. 40 by 41. Ang puriwana man kian nirobunai mana. Teibo kok kebang ma sawi pitor borok no hai hnei koyui saka. Oborok hamyarok yagul suzakana norok arni yokna naidi. Bo samani kokno baksa poitok lai baptisma engbaika. Hage asalo borok korok tamsai engane borok ni bisingo sitok jaka. Oro teman Peter bo kok pirman yagulo teman borok kabang borok kutung baika kabang borok ni buskango borok kutung baika kena baika ke baksa boni kok no bisa sawi bot kok no bisa sawi Peter ni kok no bisa sawi borok baptis manaka mana tahu Peter kaito ni kok no piru Kristo ni kok no piru Kristo ni kok mana teman bo monono neng pilas nsi poli ni kan nunai niro je kruso roi betharmani bono masaya bono Kristo henei bo kok piru je seng kruso roi betharmani bo se kebuina Kristo bo paika bo jini sumsum ni bagi tikya henei bo kebuina Kristo ni pirma bai kabang ma judai ro ke borok ko Peter ni kok no boito tangma bai borok baptis manaka. Nge sing oro wan sok jang kok nge boito engka hakena mothawo daljaka nesa motha engka motha ni ongso engka. Kabang ma it's added in the church English ko it's added in the church. Nge borok asai katal engka kana mane bising tei boito paika boito lingma bai borok baptisma tuyo baptisma naka haino tuyo baptisma naka na ketak ni borok tak kabang ma ke iman ki purung nai ro purungo pastor ko sawo siklangka baptisma nadi ang nizena hai jepro ang kelas 9 pori kampo nang siklangka ingka baptisma nasidi actually ang munsasia mane tema kaika ang matangza yade terus siklangka lilosi omo mungsa minikri tekisha udaharon sung naiken nukman 18 na exo sung nalidai 18 samang 18 verse 8 ang purwana samang 18 na verse 8 tum nok ni hoda Crispo subraino poito klaika bini nok ni bebat borok rokbo bobai baksa poito klaika Korin song ni bere teibo borok kabang ma kotoma kaham kanawi poito klaika hake baptisma engbaika ortman sengnugo tum nok ni hoda Crispo subraino poito klaika boni yaklo boni nukung ni bo poito klaika borok baptisma naka oro haya borok just baptisma naka oya poito klaika o koksi important poito klaika je poito klaika manana bo fola katharbai baptisma engsa bo fola katharbai baptisma engsa manna bo tuini baptisma nai mana mane je kebu ke poito klaina siwi poito klaina poito manana haina mukungui poito ai jisu no kaito obahya siwi manana bo ani bo kebu kaito bo ani sumsong ni bagai kalvari kruso tikya bo thima bai angte busthungjang liya angtabo sukno hathangi manka teman male ani sumso nakarjaka u kokno khnawi u kokno siwi boito klainai bo mutangjaka manena bo pola katharbai baptisma rozaka bo pola katharbai baptisma rozaka manena mo libai baptisma nawi mana boni bo tabo butui ni baptisma nawane qualify ge 16 samang 16 obo tangnya 16 orang sung jela ni kok busiu
16 verse 14 by 15 ang pernah cini kok kena nairok ni bere koroksa engka Lydia bo Thuatira-ni berui saksru-suri ni bebar tengnai juk bo kai tono surinai berui hake Paul kok samano kai somui kena bagai kai tor bini ka piyogui reka bo bai bini nok ni borok rok baptisma engka hake bo jengno hai kenei koboka ang subraino soino poito klainai kenei norok ka kawei tongke paidi ai nogo tongpai jadi bo jengno kobogui langka oro jeng nugo je beri koroksa tiap tirani beri bo rini pebar tengnai ngebo tema kok kenawei oro jeng nugo cini Lydia berbung Lydia bo kai dono surinai beri kai dono bekarawi surinai beri hake Paul kok samano kai somui kenama bagai kai tor binika piogi reka tabo bo kai tono naituk nai mana kai tono surinai mana tono kai tono naituk nai boro piabo mutang zye ko je pro Paul kok samano kenaka apro kai tor boni beka piogi reka Paul ni kok no busika Paul tuma kok sa Paul kok samano kenawi mana tamu Paul tuma kok sa kana Paul samano ka Jisu tuma le bo Jisu no satok nai boroksi Paul tuma saka Jisu bo kebuino mutang nai bo kebuino Kristo bo kebuino sini sumsok ni logi tikya bo kebuino sini sumsok no nakari dokha tabo jeng boni sumsok nakar jakma bai jeng sukno hatangi manka jeng tei sumsok no bagai kirina krikya jeng mutang jaka ukok no bo pikana teman-teman le bo Jisu no age caya nei wansogoi Jisu no ruktanai rok suru no jelok chogui bui togui tongai boroksi biabo tabo kaitan Kristo ni kok no birka so kok no kanawei Lydia bo busika bo busima bai teman bo boni nukung borok no saka jotno borok tuyo baptisma haka nisyo verse 33 ang koribana verse 33 apro no along nainai borok no tlangai kesarok suwi reka pia a horono bo bai bini nok ni beba borok logi no baptisma ungbaikya oro nirok thari wano ang purnai borok hai nei saka borok hai nei saka Jisu Kristo no poito klaidi hake mutangjak nai pia nini nok ni borok bo mutangjak nai oro jailer along nai mana jailer bo Paul song kok kai ni Kristo ni kok pirman bagino jelo chojak pia ba horo Bangla Thomas sama morok unglai Bangla rok pai gate rok clock jak bai jail ni gate rok clock jak bai aloke u jailer kirijaka bebak koi dirok khatamai kena borok khatbai ke ang manjak khangke ang dusro jaknai ang biporok lainai ang betapon paijak haini bagai bo nije no thuisinai hinai thangai apdokhota khainai dongka apro borok ramai saka jeng Paul haini saka yak chatno mungsa mo ka khai kodi jeng tongo jeng khalia oro bising no nge bo apro kebu no sika Paul je kok pirmani Kristo abo kewi Kristo tabo bono kewi kaitor bono angbu manai tuksinai angbu poito maklai sinai ne bo Paul no sengka mutangjak nani bagai tama klai na ne kori ni mana 30 ni simi nge 31 ke tamasa oroga haini sawa Jisu no poito klai di nge Paul saka Jisu no poito klai di manena Jisu no poito klai di manena just Jisu no poito klai di o kokya bo buzo gui sakana of course joto kok no Bible suime ya teman-teman joto kok suime kan ke jengses tuime yang naik kotoma the Paul Jisu no kologi sakana bo poito klai ya okay bo ni joto no khong ni borok poito klai ma bai borok baptisma naka ni soro okay hai bulta busidi baptisma abo mungse baptisma ka ne kosom samani
Piaba kabangma borok wansogo baptismanka baptismanakana mutangjaka. No. Bible mungsa mo hikri. Piaba borok si omo haike buzogo buziro obo dalla. Obo kubiya. Baptisma nono mutangmaya. Riyo loma bai neng mutangjaka. Riyo loma tuma riyo loma ningka wo neng smai kang manisi. Oke, o smai bapro belit jepro neng kubi ke neng training payo mana neng mutangjak pro se o belit. Abo sokene. Oke, 10:2 ni Samuel chapter 10 verse 47 to 48. 47 by 48. Ang poriwana. O borok katse jung haino pola ketarmanka. Hage borok duibai baptisma ungmano keboda kusui mano aboni bagino bo Jisu Kristo ni menggai baptisma ungdi hnei dagika. Hage jung bai noka salnei saltam suk tongdi hnei borok bono hunka. Omongka jung Saimano Peter Kok samani kok ke bokok sama bai Peter Kok lima bai aroni barobro Peter pola kata bai kobol jagi kaitani kok saka ke baroro poito klai Kristono yasak baika ke boro Kristone menggai baptisma engdi hunai borokno dagika. Kesan nugo kabang ma jagana je borok kubui ke poito klaina borok no se baptisma romani seng nugo borok no se seng baptisma romani seng agini simino seng nugo piaba kabo kabang mana nugjago mungsa siawino kaijak nani engka hino ekmas kang rules nanja baptisma nadi sabda kaisa pana baptisma naga te noi engke bakai doka Geze tuilona musuknai loi loka. Bomni Kristen जीवन जों बाइके नुकसिनाय tuiloka baikya koidin pore nokte gija phailia kurikya baikya ko omo haike जों nugu gafalite जों थांनाय Philip ni wo bahayna जों nugu Philip by Ethiopia ni chapter 8 Samuel chapter 8 verse 39 36 ni simi 39 jora ne pori ne kinuknai ang pori wana kisa kolok pana 36 ni simi 39 jora oro pori kana bujinai lama thangte borok tui tong thani sokpaikya hake a tang phang hai hnei saka nahodi iko oro tui tongo ang baptisma ngnani te tamo kecawi tong sinai Philip bono hai hnei saka lumung no neng bukharui poito klai sukka ke neng mano bo hai hnei saka Jisu Kristo kaituni sajla abono ang poito klai kya a tangphang malkung bathagrodi hanka Philip bai tangphang khorok nei no tuyo ongkhor ka hake Philip bono baptisma ruka borok tuyo kasalai pro subrai fola Philip no subrai ni fola Philip no Tlangai tangka a tangphang bono te nuklia tamoke jai keno tongthok jagai bini lama romkhwa orotoma Philip bai Ethiopia ni treasurer Philip bo kubui kaitoni borok bo muthangja bo Isaiah no pori dongmani oro jong pilas kani pori kenuknai bo Isaiah ni bo bchap no pori dongmani haipono bo busilia Oke, bo busia ngi tongpro kaito Philip no dage ro ka Philip thangai aro kono bujo hui reika bo korayo kasaja korai garibo aibona neng pore mani neng kono pune busi ngi Philip sangka piaba busia nisa nge Philip thangai busi ro ka aro neng no pilas ken pore kenuk dai Jisu ni kokno sawi bo khana ro ka Jisu sabu ke apro ke bo busi ka nge busi mani yaglo tomaisa bo bono Jisu no poito klai kya Poito klaiman yagulo tui tong ble tau baptisma bernama nang sengkore mane. Gen nang kebui ke busika
nung kebuike boito klaikangke nung nawi mano niso. Oke, boito klaikake se sung baptisma namani bodi kartongo. Oke siya, chapter 9 verse 18. Angkor 9 chapter 9 verse 18. Logi no a bofor hai tamo bos sol ni mokol ni klaika hake bo hai no hai mokol nuka bo basaka hake baptisma engka. Oro seng Paul ni kog hai nagu Paul tahu Paul sabu ang agin saka bo bino satok nai Kristen rono satok nai. Piaba bo asomsa Yesus Kristo bo bai nukza phaikya bo apun simi mokol nuk yang tangka nge bo sagri ro bai tongikya. Barnabas lang tangka purungka kaiden kok purungka kaiden kok no busika sabu kaito. Busi mana yagoro bo teman beri mokol bo kulok zakka beri mokol ni teman bo tomone bo nor zakka bo basawi baptisma naikya nisa. Oke, baptisma baksa korok sawo baptisma nakene mutang zanai baptisma nama ni yagolo girja tangi tongkene mutang zanai boya. Neng mutang zakang kese neng baptisma naiman omose kaito ni mane rules namsa omose kaito ni dagimun bahike sen baptisma nanai pilaskan kaito ni kok birzak nai ni thani neng dono poito klaikan kena sen baptisma namana Mark chapter 16 verse 15 nunggu tangdi jisu bersakir nung tang dali mane tangdi sengsar genanggai sengsar genanggai ane kok piridi sengsar genanggai kok maka hampirdi. Oke, bonus sagris namdi bonus pertama baptisma dari ini ane kok maka hampirdi pilasan kok maka hampiri bisa sana ino baptisma dari bosiko piaba tabuk kemaan kabang mana awi just je borok rong thok sa thok Kristen na bus koma Kristen poribar asai nai siklang ka baptisma roga je borok haino Kristen hamna musungnai baptisma roga kaijak nai bagi Kristen hamna musungnai baptisma roga mungsa siawo na baptisma kaijak kan kai pai kan ke peggiza sopalia krikya kaman bai bono no backslide ni sawo actually borok backslide ya Kristen singya kobro backslide sebanong ba Kristen engai uklok otloy sana por Kristen singya ko tong le baptisma be Kristen ya Bible ni mote ya tabok jeng eksisa wansol nai temane bagai jeng baptisma nathai abongka kaito dagewo jengno dagewo baptisma nadi actually afro zorawo disciple sagri ba apostles ni jorawo baptisma nanani engka belai kena kosto temane bagai baptisma engmane manen neng angke pun saka kristoni sakki engmane angbono yasaka angboni baginyo ketantong sine tribu tuisine angboni engka ne samane engke azorawo kristen rom dusuk sabokza kristen sinizaka maneno belai kena bipot ani bagai buino baptisma namane engka buino saklai mane ang Yesus ni borok engka ang Kristen engka ne buino punuk mane no nang biporok kalaikia temane ulen nang buino no sinika nang Kristen ne nang satok jana kon tongo betal jana kon tongo ani bagai apro baptisma engka belai kena je krak ke bekha engmane bose baptisma naman kebuik kaitono boito ko ne hani bagino baptisma nama bai sinizago bokai to ni boro mane bokkebuik ni mutang zakka ne diklat sizago buida tumane le nang sure no nang baptisma kakene nang satok zaksina pia watak ni wong ke omah ikrikia nang baptisma nama bai nang keu bai satok zakya haibla pia agini jora oseng wonsong nango ge bongka declaration romani ge Yesus Kristus ngonda ge tumane sing baptisma na Yesus Kristus ngonda ge baptisma na di ne jeng berno Matthew akais ni 19 akte pun saka Mark 16 by solai malai no aperang por piana 28 verse 19 ang por wana
Aboni bagi no tangdi sungsal kenangai bebak borok ni thani tanggai borok nok ani sagris namdi phasas latte fola ketar mengai borok no baptisma redi borok no sagris namdi mana tambah je sabu sagri je mutangjak nai je kubui ke Yesus Kristus ini nai bonus sagri je Yesus Kristus no kubui ke sinai bokai tor bos namnai sungsanos namnai bo sini bagi kalvari krozo tika bo terima bai sini papna karjaka sentabok sugno hasowi manka o poito khoine bo Yesus no rutar mane no sagri je o kok no poito khoine bono sagris namdi bono baptisma rodi jo kai tor sungno takibo baptisma rodi baptisma nadi oke baptisma namani simbol tumabu ang pilaskan saka ang trika mane ang anglia ang pasok katung lia so ang tabo ketal borok ani pap trika mane ani pap trika ani bagina Paul sawu Galatians chapter 2 verse 22 ang anglia piaba Kristo ani bising tongnai bosi tabo khangi tong ang anglia it is no longer I who lives in me but Christ lives in me obo ang anglia Kristose ani bising tong omono sung baptisma namane maneno sung proclaim sung saklaika obo ang ani pap trika abni simbol ka ani pap trika ang trika manena ani pap trika ang tabo ketal borok ketal ke sanja ani bagina sung baptisma na pertama kita ketal ke asaika age tongmarok te ang tonglia age samarok te salia age nungmarok te nunglia tong oboni busia ke abni mungsa meaning kiri age ang obo anglia mana neng age ketema nini sak ni musum pina tongnai sak no mokhai tini khanyai pia ba kai tono man mani poreke neng saklai ka neng temanai kosong saka ang anglia ang jisuni ta ke ma bai pongsinai abo tongsinai abo age ang ane musum pui tongmai tabo ang tonglia jisuni musum pui se an jibon ungsinai neng saklai man abo si simbol ang sumsok ani sumsok tiga okay ang Yesus baksa matangjaka ano sung tiga kena sung Yesus baksa sogi sinai ang tri ketal ke ang ungli basaka mani ke leke simbol ke ang fojaka manena ang fojaka manena ani age ni abo gereja abo ketalan ka ang anglia sudah kok ang anglia abo Kristus Kristus ni bisung tise ani sung kemana ani age ni pongmung samno ang srado roi bela humani ko srado pai bela mana pai bela tri bela hebre ang tri bela omo anglia ketal abo se simbol okay kira ang je sepanangtung kaitene o Kristoni motene tongsinai Kristoni dage mongno nai tong nai nei smai tang mani jeng Roman 1 Peter chapter 3 verse 21 pilan porika hari tabu Roman so sungtangane Roman chapter 6 verse 4 Romani soini ja Roman chapter 6 verse 4 lekisi sangkan ang paisnai 4 ang 49 sung sajak apane panbai Kristo ketuini mutangai ti sajak mahaino sung bo abohai tongmung ketal tonggui mana tui ke baptisma enggui Kristo bai baksa tui bo bai baksa phobjaka ordomasa sung sajak apane panbai Kristo ketuini mutangai ti sajak mahaino bohaino sung bo abohai tongmung ketal tonggui mana tui ke baptisma enggui Kristo bai baksa tui bo bai baksa phobjaka jeng Kristo bai baksa tui ke bai baksa phobjaka okay abo tabuk sung ketal ke English ko tiba kaha ketal ke ang ketal ke boni ang English ko nai ko borogo to mo bahai English so this portion Romans chapter 6 verse 4 therefore we were buried with him through baptism into death
that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Also important. Newness, we also should walk in newness of life. So, ketalke kaitoni, ketalke sen kaitore baksa himui tong sinai, ini semai tang mani. Anglia abo ketal engka, hai bagai u ketal ke asai mabai obono ang Jisui baksa himu sinai, kaitoni bagi kalai sinai, kaitoni bagi tangi tong sinai, mengone koksi. Je baptisma engka, ini hai, metangzak nani bagi ya. Baptisma suno metangmaya, temangke obongka saklaimen, omongka kosom samane. Negate simbol ang saka, ang trika, ini punuk mani. Ang kebu-kebu ke jisno poito kelai ni penuh mani ang hakol bising fozaka ang tabo ketal ke basaka Kristo ni bagai tanggai tongna ni bagai awa ang Kristo ni baksa ang matanggai di sejak nai ni sama ni ba ke jeng ketal ke asai ke tabo ang buino saklai ke tabok roni neng kaijak lah hangke oise sia ke neng kut meris kai mana buino saya pun neng kut meris kai hangke sorkar siu neng kaijak neng oise neng apotik kai meja pia ba oise sia hangke kogo parane baro oise sia hangke teman na no sanai bahai kaiji itu tei hai loge thangsa tonglai tongka lasia ro hai ro podre porkok sanai teman mole buisia ko neng kaijak man pia ba sorkari ba neng kaisa kot meris kaisa hai bana borok sia ko om hai sen baptisma naman engka kai to ni borok ne sen ang kai to ni borok engka kai to ni sagri engka kai to ni ang kristan engka pia abo kai to ba neng simisi siu le koi borok sia hani bagai baptisma ngane buino saklai mani buino announce kai mani ang Kristo ni borok engka, ang Kristan engka ne buino saklai mani. Obose baptisma saklai mani.